байыр яғалал балығындайна. Щедрой душой Россия сегодня принимает первый праздник в начале третьего тысячелетия. Он создана как символ счастья, мира, дружбы, возвращается к потомкам, внукам и правнукам. Анарсен, Антар-Ганар. Алтырғыны гызы найпнатында бұғыды буряды тулолықсыз хавада гышыда алды балховы. Зенксini буряд купты хонора умдынсы. Атық атығуданға хулды кімді бұдыйы баринхай. Соғылырғын ұй тумың заны ордуыр ғарақада хум бұқыны зұршы күтшіл құдылы йоты. Әйхіптір күнді пұшыр байдылы табыжы ғарағын буряд арытны. Эсин ондығыйы бурин шубырын улуқы гызы ехіхін арылдылға ғарғынып сол гызы мүдіршер байға. Шедин тесе тархын бурятут инди соғылырға Хын юң ханха эки ундесе бэхна бодым жылха. Орғыжы ева ұши күгітсе шилышы арғытай бэйва. Нашим землякам и
Агони даякет, күндеті елшат, күндеті. Нұтық дерімне боғым талым, аяпста, оқырға зәкірғаны, болым дұғының зұбыру, хани халым, амыр мұндайыз, күрвахынне, зұбшаует. Дорогие земляки, уважаемые гости, дорогие друзья, прежде всего от имени администрации и окружной думы Агинского Бурятского автономного округа я сердечно приветствую наших гостей из Республики Монголия, из Республики Бурятия, из Ордынского Бурятского автономного округа, из города Москвы и Чеченской области на нашей гостеприимной, древней, дружелюбной Агинской земле. Хочу пожелать всем участникам фестиваля успехов в тех мероприятиях, состязаниях и конкурсах, в которых вы будете участвовать. Надеюсь в том, что те традиции, которые все мы с вами сегодня возрождаем, они будут большим уроком для подрастающего молодого поколения, которым предстоит укреплять, развивать культуру, традиции, историю родного народа. Разрешите выразить надежду о том, что Бурятский фестиваль Алтаргана в будущем станет действительно всебурятским праздником, который позволит всем нам развивать свою культуру, помнить свои традиции. От всей души еще раз приветствую вас, дорогие друзья, на нашей Агинской земле. Счастья вам, успехов, добрых дел и дружбы. Спасибо. Алтарганы фестивалин туухидер затугы топтолсе. Буряды Алтарганы фестиваль монголарына делискедері друсинтио институтахыньюм. Эзел керуйда монголда демократический лонут болжыбайга. Эни явдала неги шыглылын хада бурядарды сайыл туухы яхазаншыл хыргелгі болмас. Менгі юнзон жүре донайсер монголда бурят яхтаны туп байғылықтан Серне унды хохори савиксыдгывыл Нисапсакия Монграчти Гурунсосия мүдейді болығын кунут. Демократический лоны лидер, монголы арды хорлы депутат Зорик, алзын хыры кірсілікші, хажыма муңлы арды хорлы депутат болығын бөлік сәйхін. Монголы арды душын дымбырлы жарғы сәйхін болна. Егізі бурядарданға кір уғыға тасипы ебіғын яғызаншыл сайыл туғын амтар, эрин гурбыңнадыя олым көк жоқа. Бурядарда эни шыглыларныгы дулшы зарыға пәғар, ехы хымзына фестиваль оңғыргыддық волхы гыза сейдіңген.
Фестивальды түрі дары алтырғыны гізі мері ұқтыжы орын хулды тіндікті балағын. Алтырғыны гізі ордыны буря дарды доны мерерінер өттіғын үні фестиваль конкурс қада. Менгі үйін зоң ерін дұрға, ерін әмі, қайыр менгі ғанотта хинте, дадыл, бат шырет, ташы балбарны тоғытта оңғырғыстығын. Сегізі ені конкурс заңшылса балам. Оргын Моңғол орында ары холдық душы ғарым енгім бурядут, Оқтатнанға ордыны мартабжысы байхынгу али арып сонда хешардың шыны донуды алны анқырылды. Мұң журин ұзымсыды табитті қыда, там ханер қылсы, хамыры доғы есікшіғын, хамгё хэхын қалаты доғышып, илікші болырда ғарады кем. Менгі үйін зоң ерін әмінғанда бат шыретті ұңғыл күтігін доны, алтырғыны ғын конкурс, далам хамынға бурят дошыдыйы тоғлулан. Холшин конкурс хайыр менгі ғаны август харыда, дарыны дәміғай даш волват самында балағын. Даш волстамында ұңғырғыдығын адында ағын делегаты қывадырға ерхіндеймен. Кешіде ені фестивалі ұрғын күмізлерінде ғарғаза, одадышы хәндірі Россияды ұңғырғығы тоқай дұрытқыл Монғолай талыға арағын. Аварықшык. Үйлетлі манайықын адам қаша үргілгілгін. Основным атында Россияға тайсыға соны егедіне үйегі қарбылаға бұряты, ұқытығанытқа, Монғоланға бұряты, бұрындыққа, Торнат әйінінға бұряты, Азылдарғалы ғайын әзілі жүрегені. Сығын атының сығын соны өйі қарыптың өз бөлізді, бұл үйінгі дағын сөзі қайды өйі соғын қайын атында бұрындыққа, бұряты, Ini алтырғыны натым Башан бағыт қатылды, Башан дұртамында хайырмен ғанды арылсы жүйесің. Терені ватқыты ені үнхері адың ұлсын кімдені еші Башан бағытты адың түрдейін ұты ұзуыры қыдейді арылсы олды. Бұрят арыстымны үстіне үйін зан-заншыды айты үйден ұлымдылық ені еші үйді хүрісті. 이것은 조금 돈 어떤 생활 금제가 넣어드리게 되죠. Гаврил Николаевич'in monodere bolzayın altırgının otxadere samsağa yunguşuşu benipti. Sen avtarğını gidip,
네 그디 올지 봐 미스물은 배합지 지금다 만두 보도 보면 그때 뭐또 어려워 보면 배가 이게 드림 미디가 가지 아마 그 모두 이리 나가도 아우타면 이게 카드 이게 동사 쳤네 그래 무기도 버려야 되는 세일이 그래 버려야 되노 그리스는 다 후에 운동 세일은 마트에 이제 어르신 그린 똑같이 있으니 아우타면 무슨 무기도 버려야 그리 시에든 똑같이 유머 시즈반이 비싸고죠 왜 그러지 뭐는 세인다 많이 그래 무기도 버려야 돼 그 아서사트게 어르도 보이더니 오늘 이렇게 하는 게 하람이 단달 상대기 시리즈 없는 게 수세주 때 프리지인데 하리기죠. 그냥 아우타르미야 또 그래 이런 게 줄에වත් 디크리아드기 세디가 한 담을 주도 있어요. 그 트레이닝 후ver 팀에 한 아주 세우 있지. 이거 ордорского масштабного такого не было. А мы ауторомерские исаемерские венеты. Ордорского идеи вот врядки съездила, не просто практически, это монголы врядки на ауторомерские исаемерские венеты. Сегодня мы все присутствуем на прекраснейшем празднике, международном фестивале народного фольклора. Действительно, это одно из самых древнейших и ярких, наверное, моментов развития духовной культуры. Мы все знаем очень хорошо мифы, легенды, сказания, стихи, пословицы, героические. Это очень приятно. Мы считаем, что это богатство передает нам от наших предков, и вообще наши сказители, наши исполнители песен передавали из уста в уста и сумели сохранить и донести нас вот ту уникальность, наверное, народного жанра, то есть бурятского фольклора. И мы этим очень сегодня гордимся и считаем, что последующие поколения молодых бурят будут нам благодарны и будут более и в дальнейшем развивать, наверное, этот фольклор. Алтыргыныгы фестивален уйда арде донгуй суксудо. Элдип дахаме дошуде композиторноде, фольклорный коллективуде конкурснор, рин горгон наазан, тенизере болонкар орлылы харалгын болон. Юрдо арыса меммесик сылы ундыр дурум бегабылы. Равиль Фаритович, а значение этого праздника? Значение чрезвычайно велико. Это возрождение замечательных традиций, это восстановление, я бы сказал, даже кровных связей каких-то. Вот я только что беседовал с одной
семьей, история которой очень тесно переплела 3 государства: Монголия, Россия, Китай. Везде есть родственники, которые поддерживают какие-то отношения, помнят о том, что у них есть родственники за пределами своего государства. И поэтому вот этот праздник был задуман изначально как праздник объединения, праздник восточной культуры. Я считаю, что в 21 веке развитие цивилизации пойдет на восток. И вот те вот компоненты, которые сегодня мы видим, и проявление высокого знания, скажем, своей истории, своей культуры, умение сохранить все это очень серьезный аргумент в пользу того, что не только с точки зрения экономики будет развиваться Восток очень динамично, как он сегодня, в принципе, уже и развивается, а завтра еще более интенсивно, но и с точки зрения культуры он будет развиваться невероятно быстро, потому что здесь потенциал огромный. И не в обиду другим цивилизациям, восточные цивилизации все-таки, я считаю, более такие демократичные, более земные, более человечные, даже, так скажем, и их вот перспектива наиболее ярко выражена, и я уверен, что она получит дальнейшее очень серьезное развитие буквально вот в ближайшие десятилетия. Эне хендерте юнда алтыргыны гезе нырут тойымы гызыгын хакдымны Монголы ахадунырны иймы хари угабылы. Алтыргына багахын сисетте оргамыз сихада ганга соорта уйырсыз хедивді дүпы. Ямыз сисарта азымидар жывайдык. Ехы бухы умдыхте, бейде тугыхын юмы дүпы дүпы. Кемге борядық сатыны бухы байылы ғуддынды хуғы, мода хуғы. Арды бұн тоға усусия хэн хэхын байылы ғуд мұндылын қаржы байха ұпанты. Кемге усон ятын орынғы тұрur хылые, тоқы сайылы хамғалха, құқжоқы яты. Эныл да алтырғаны жүк фестивалін ғол зорылға.